Pamirsa, penumpang sane Jaging Ranjing Bali ngawit tanggal 3 Juli patut makte surat sampun ke vaksin COVID-19. Palindikan inucap anut ring PPKM darurat sane kemedalang pemerintah pusat, majang pelaku perjalanan dalam negeri PPDN sane nganggen pesawat udara. Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura Bandara I Gusti Ngurah Rai Taufan Yudhistira Mosang, ugar-ugar mangden nyinayang surat vaksinasi sampun janten tur kewahin antuk tes PCR barcode. Santukan PPKM darurat Majang Jawa Bali manut dane indike punike wantah memargi Majang Krame saning Ranjing Bali nganggen penerbangan saking Miwarau ke Bali miwa ke Jawa. Sekadi sane munggo ring SE Gubernur mangde kejangkepin tes PCR jantan mau sane Majang penumpang. Taufan Mosang kepanggih wenten penaduna tur asiki pesawat taler ngewang diang penerbangan. Asapunika taler salami periode Juni warse kali talis likur, Bandara Ngurah Rai ngayahin penumpang kantos langkungan sama stali diri nganggen pesawat udara, antuk langkungan tigang tali pergerakan. Puniki pinake setelah ring berangkat miwah kedatangan ring penerbangan domestik, sani pinake pikolihan pine ageng kantos ring tengahing warse kali talis likur. Bandara Ngurah Rai setate rajak mau sahe negepin pemargen protokol kesehatan, mangde penumpang mangge rasa deg-deg tur aman rumasuk ring mengkatah galai lintang, sampun kawah alur pemeriksaan dokumen sedurung keberangkatan. Denpos Nguningayang.